Royals, Your Majesty the King, Your Majesty the Idlovukazi, Emakhosikati, Your Royal Highnesses, Bantu Bengosi, the Right Honorable Prime Minister, Chiefs, Councillors, Chief Justice, Deputy Prime Minister, Cabinet Ministers, presiding officers, and members of the both houses of Parliament, Excellencies, members of the Diplomatic Corps, Regional Administrator for the Manzini region, Commissioner General of His Majesty's Correctional Services, Eswatini, Commissioner Generals from the continent, former Commissioner General of Correctional Services, and all ranks of the Correctional Services, distinguished guests, ladies and gentlemen, Your Majesty, I will speak in vernacular. Ngwenyamandvuna kungaze kungiphindze. Ngwenyamandvuna dlaliselwa kwecala kunako konke sibonga sithumisa lo mdzala wetisuku dlaliselwa uNkulunkulu longetulu kwabonkulunkulu. Simbonga sithumisa kuthula lasiphe kona sizive semaswati. Silapha nje dlaliselwa kulomcimbi lomhle kanjena asetfukitanya asicalati konke lokho singethe sihlale singakubongi kuNkulunkulu dlamadoda. Ngwenyamandvuna sitivela sihloniphekile kakhulu kotha lilanga lamhla kwemukela Commissioner in Chief welitiko letekulungisa nekucondzisa timilo eSwatini. Siyati dlaliselwa kwekutsi emakhosi anemsebenzi lomnengi evele, kepha akhethile namuhla kwekutsi ete atokhutsata leli libutho. Siyabonga dlamadoda. Ngwenyamandvuna tikhona tivakashi temakhosi letibuya emaveni bo Commissioner General dlaliselwa batsi tebangete basala batsi bawusingatha imbube ingwenyama eSwatini kulona mcimbi lesingawo. Dlaliselwa ukhona weNamibia, weBotswana, weZimbabwe, weGhana neKenya. Dlaliselwa siyatibongela engwenyameni dlaliselwa kwekuthi sengemnyaka lemashumi lamathathu solo yenda ingwenyama tinguquko kwekuthi akungabe sathiwa lijele lapha sale kuthiwa ngilapha kuqondziswa khona kulungiswa kulungisa kuneketa lithuba lesibili dlaliselwa kulaba labakhona lesinabo ngekhathi. Ngwenyamandvuna kusukela ngalo 1995 nembala solo baniketwa dlaliselwa ebaqeqeshwa bafundziswa kunetinqunquthu nyalo kunabo grade 3, grade 2, grade 1 dlaliselwa kwentelwa kona ukuthi mabaphuma bekunene sebabuyele emuva emakhaya bafike bativulele imisebenzi. Labanye befike bathola kawusebenza kumbe etinkampanini.
nako kwedlaliselwa kwenyusa umnotho even ngwenyamandvuna hlangalezwe sibonga uhulumende wembubekwe ngwenyanga utitsengile timotolo dlaliselwa tekusebenta sesivele siphuthume lapha ekufanele siphuthume khona dlaliselwa akagcini lapho uhulumende utitsengile tigulumba letisihlanu letisha kuyawulima dlamadoda ngoba nembala kungcono kutilimela kuneyawuthenga tiyaba lusito dlaliselwa ngwenyamandvuna akagcini lapho uhulumende uphindze wathenga sigaya kutogaya phale mphuphu lelinywa la ngoba nembala bengasidulela ukuthi sibothatha ummbila siyogaya engcenye siyamdumisa uhulumende dlaliselwa uwathengile nema-drones nyamhala nje lamakhosini ngoba siyingene ngemsombuluko wathi kutabe kula kujames ngwenyanga ngiyamangala ukuthi kani abethu ngiqalise manga wekunene angendali kepha semnyani lodaba odlaliselwa kuyawuvela kepha-ke lama-drones ngwenyamandvuna asebenta imisebenzi lemine kulo mbutho ikakhulu nasemasimini dlaliselwa besithi silimile nembala ukukhanza umbila wakho mawugega ukhanza umuhle mawuthi niyawufika niyawuvuna nikhanza kude niphuma nelisaka linye lelapha ngani phume netinkhulungwane temasaka lama-drones ke dlaliselwa asavela sisitile cha sekusegozololo ngoba kuthi kuhuma lapha athi lo muntu noba ngakwati siyini alingisimphangele imphangele yawusola umbila ukuthi yini le angishiye angibaleke samdumisa ehulumende dlaliselwa ngwenyamandvuna singete sahlala singete sabonga sidumise hulumende we-Republic of China i-Taiwan dlaliselwa na hulumende we-South Korea dlamadoda basiphile ema-ambulance itawabona ingwenyanga lataba lusito dlaliselwa noma khona logulako langekhatsi kukhona lolimele sekuvele kaphuthunywa emtholampilo dlamadoda singete sakhohlwa nabo kubabonga lapha sisitako labanye sisenda lo msebenzi dlamadoda singete siphindze dlaselwa singete sasho ukuthi hulumende wakho dlaselwa lohlala sita njalo kulamalanga useti kwako kulungisa takhiwo lapha nje sefika nandvunankulu emnyani ophilile dlaliselwa sabona kuyakhiwa la ngekhatsi sekusehotela sekusemvili kwedlula lihotela lesakubona dlaliselwa lapha ngekhatsi singete sashiya ngwenyamandvuna kwekokuthi bawathengile nemakhamera lalusito kakhulu kute kuphepha dlaliselwa kule mpelasonto lena lapha eSpiki befike badubula kanti kube besesinawo lamakhamera engabe atasita batasingeta bekunene nakhona dlaliselwa esidwashini nakhona esidwashini bake befika batokuba tibhamte ngwenyanga nembala bafike bamthatha umfane bantfu liwada bahambe bambulalela lapha emahlathini engweni kepha-ke sithe ngekuhlapha inyanza leyo uhulumende dlaliselwa asakhona le kude nje longaqala endeni angahlangana netimbila
tithuthi ngwenyama nduna sikuye ngwe njoba ingwenyama yaphawula esibayeni ukuthi agijinywe kungabukwe emuva kungaqalwa nembala adlaliselwa ubikile MC naloku nje athethe konke mina sengibika lite nje ngwenyameni uthethe wabika dlaliselwa nembala ichinjiwe i-Prison Act dlaliselwa sengiyonyalo i-Correctional Services Act nema-regulations dlaliselwa njengoba balile asavele emengemumo ema-standing orders dlaliselwa asavele akhona sebasendile strategic plan semnyaka lesihlanu dlaliselwa lapha ekhaya sikhona ne-strategy njalo lesinye sekulima edlaliselwa bangabothumelisa bathumelise ngwenyamanduna dlaliselwa ndingcinihamba nje ngibike ngedlulise nje kuncane kuguga kwetakhiwo dlaliselwa emajele onke elive sesiye sesabe ukuthi bantu bawugqotshwa esifu kamhlaba siyawubika esithi indzawo tikhona dlaliselwa kokuthi ngabe kuyakhiwa ngethemba uhulumende utawusukumela eTugu nako kugcwala ngekhathi dlaliselwa kuyesabeka sebangaze bathelelane netifo kepha ke sibukile dlaliselwa kuhulumende ngwenyamanduna kukhuluma akusiko akungangamuntu kukhuluma ngwenyama ngoba ngidathi ngithi sengakhuluma ngikhanze kokuthi sengibala lokutabalwa ngamakhosi njoba sebangihlolele nje wabala sengibala ngilandzela muva angifuni kubona leso ngwenyamanduna libutho lengwenyama lingange ngwenyama lesive lesikhona la dlaliselwa nalesemakhaya nangephandle sebamele kuva ingwenyama kuphefumula yona yokunene ukuthi ikhuthata ithini namuhla bathi tedlaliselwa ngiphindze ngibike kwekuthi basathi siswati kwekuthi makufike emakhosi endzaweni kuthi kwentiwa njani basidlaliselwa tikhona tinkomo letisihlanu letintsatfu dayo imbube ingwenyama letimbili dakhe mhlekazi bathi ngibike njalo dlaliselwa ukuthi kunemaveni lamabili lagcweme ayaphuphuma tilimo dlaliselwa letilinywa la baphindze dlaliselwa bangithuma kuyo inkosi idlovukazi mhlekazi kumikisa lisheke dlaliselwa la 60,000 emalangeni
bayethe wena waphakathi Nkosi Dlovukazi kusele elwimini mhlekazi kwekuthi Mphilani Maswati kubogogo Dlalisela wena uyakhuluma niyathanda lokubonisa sathanda bayethe wena waphakathi Ngwenyamandvuna ngithunywe nguye umfana wengwenyama Dlaliselwa Mthandeni Dube ngiphinze ngithunywe ngumthandeni Dube Dlaliselwa wathi mvane Nkosi uyafike uguqe ngetinyawo totimbili ngamatholo amabili engwenyameni ufike ungivuselele ufike usho kwekuthi lunwelelo luthe wena waphakathi nami angishiya nginqabhayi Dlaliselwa wathi mvane Nkosi wena suyawukuba linxusa lami uNkulunkulu masasi asesigcinile kuyawuthi iqolisela engwenyameni bayethe wena phakathi wena ngwaqedwe insaba mvane Nkosi longivuna nkulu nango umbhobho wena wekunene bayethe wena phakathi wena longaqedwe insaba